наврӯз ҷашни миллию аҷдодии мо то ҳанӯз ҳам идома дораду шукӯҳу тантанааш дар хонаву дари ҳар тоҷике ҳувайдост. наврӯз бо ҷумлаи варзишҳову оинҳои некаш ба чанд рӯз маҳдуд нест, балки бо фарорасидани муждаи гармиву нурҳои зарҳалини офтоби баҳорӣ дар кишвари мо таҷлилаш оғоз мегардаду қариб як моҳ ҷашн гирифта мешавад. воқеан наврӯз ҷашни зебоиву рамзи баҳор асту дар меҳвари он инсондӯстӣ ва муҳаббат ба табиат қарор дорад. баъди оне ки шаҳру ноҳияҳои кишвар бо шукӯҳ наврӯзиро ҷашн мегиранд, вазорату кумита ва идораҳои гуногун низ ин ҷашни ниёгонро бо расму русум, анъанаҳо, арзишҳо ва машғулиятҳои варзишии миллӣ гарм истиқбол мегиранд. кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба хотири гиромидошт ба ин ҷашни бузурги милливу кунун байналмилалӣ тантанаи наврӯзиро баргузор намуд. наврӯзии кумитаи телевизион ва радио дар саҳни бинои кумита баргузор гардид ки аҳли фарҳангу суханро ба ҳам овард. дар гӯшаҳои алоҳидаи майдони наврӯзӣ мутрибон менавохтанду сарояндагон суруд мехонданд. дар ин асно ҳама расонаҳои тобеи кумита гӯшаҳои алоҳидаи хешро ташкил карда буданду наврӯзро бо дастурхон, рақобатҳои варзишӣ ва дигар унсурҳои хосаш ҷашн мегирифтанд. нахуст раиси кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Саидзода Носир тамоми ҷамъомадагони ин базми наврӯзиро табрику таҳният намуданд. дар ин замина ва бо истифода аз ин фурсати мусоид кормандону собиқадорон ва дар маҷмӯъ тамоми намояндагони воситаҳои ахбори умумро ба ифтихори ҷашни наврӯзи фархундапай аз номи роҳбарияти кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон самимона табрику шодбош мегӯем. наврӯз ҷашни муттаҳидӣ аст, ҷашни озодагӣ аст, ҷашни осоиштагӣ аст, ҷашни хурсандӣ аст ва дар қатори дигар вазорати идора ва шаҳру ноҳияҳо имрӯз кумитаи телевизион ва радио низ ҷашни наврӯзро бо як шукӯҳу шаҳомати хоса пешоз гирифта истодааст. мо низ сидқан кулли кормандони кумитаро ва он нафаре ки имрӯз ба мукофоту сарваршон муборакбод мегӯем ва гумон мекунам ки ин ҷашни имрӯза боз ҷиҳати дар як команда муттаҳид шудани ҳамаи кормандони кумита мусоидат мекунад. нафаси тозаи наврӯз муборак бошад, чеҳраи поку дилафрӯз муборак бошад. чун имрӯзҳо яъне ки Тоҷикистон ватани наврӯз аст, тӯли як моҳ мешавад ки дар тамоми гӯшаву канори ватани азизи мо ин ҷашни аҷдодӣ, ҷашни наврӯзи оламафрӯзро тамоми мардум бо як шукӯҳу шаомати хоси хеш таҷлил менамояд ва мо низ имрӯз кормандои кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон як базми хеле зебо орустем ва аз фурсати муносиб истифода бурда тамоми ҳамватанони азизро бо ин ҷашни хеле зебову аҷдодӣ табрику таҳният менамоям. чун рамзи наврӯз суманак аст, рамзи сарсабзиву хуррамӣ аст. пас таманно мекунам ки ватани азизи мо ҳамеша сарсабзу хуррам бошад, гулгулшукуфон бошад ва мардумаш низ ҳамеша хушрӯзу хушнуд. наврӯзатон муборак. албатта варзиш ва бозиҳои миллӣ аз қабили бандкашӣ, дастхобонӣ, гӯштингирӣ, сангчабозӣ ва чанди дигар ки дар меҳвари ин ҷашни бобоии мо қарор доранд, дар ибтидои чорабинӣ таваҷҷӯҳи аҳли маҳфилро ҷалб намуданд ва маҳфил бо ана ҳамин навъҳои варзиш ва бозиҳо ҷараён гирифт.
کمیته تلویزیون و زیرساختارهای کمیته تلویزیون از آغاز جشن مهمترین و بزرگترین ملت تاجیک نوروز در تمام شهر و ناحیه‌های مملکت این جشن را انعکاس کردند و بالاخره این روز فرا رسید که خود ما نیز از این جشن بزرگ استقبال کنیم و سال تا سال این جشن در کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با اشتراک همه تلویزیون ها و رادیوها خیلی در سطح بلند برگزار می‌گردد و خرسندی تمام کارمندان رو ما این لحظه احساس میکنیم و همکاران عزیز را با نوروز تبریک میگویم. در حقیقت ما ملت تاجیک یک ملت تاریخاً تمدندار فرهنگدار هستیم و نوروز یکی از جشن‌ها و آیین‌های قدیمی صرف ملی و تاجیکی است که تاریخ 5-6 هزار ساله دارد و محض در دوران استقلال دولتی با تلاش‌ها و کوشش‌های بی‌واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان این جشن ملی ما جشن جهانی شد و امروز نوروز نه تنها در سرزمین تاریخی خود تاجیکستان بلکه در حوزه نوروز و در تمام منطقه و جهان همه ساله در ماه مارت تجلیل می شود و نوروز آیین‌ها و رسم‌های گوناگون دارد، مخصوصا رسم هفسین و هفشین که عبارت است از خوراک‌های گوناگون و مردم ما به واسطه در دسترخوان آرایی خیلی مهارت بلند دارند و محض همین آراستن دسترخوان هفسین و هفشین است که نوروز ما را زیبا میکند، نوروز ما را دوست داشتنی میکند و خاصتا بانوان و خانم‌ها و مادران عزیز ما در نوروز در آراستن دسترخوان هم مهارت عالی دارند و هم دسترخوان آرایی بسیار بلند دارند که واقعا نوروز ما را دیگرگونه میکنند. در گوشه‌های گوناگون چهاربینی رسانه‌های مختلف از قبیل تلویزیون‌ها، رادیوها و دیگر رسانه و گروه‌های تابع کمیته همزمان خوانی نوروزی آراسته بودند. زنان و بانوان نیز از تجلیل این جشن نیاگان شاد بودند و در فضای عیدانه نوروز را جشن می‌گرفتند. با جشن نوروز بین المللی تبریک می نماییم. با شما بخت و سعادت را خواهانیم. نفس تازه نوروز مبارک باشد. چهره پاک و دلافروز مبارک باشد. همه جا خرمی و تازه جوانی بینیم. چهره پاک و دلافروز مبارک باشد. نوروز خود جشنی هست که با تمام علم ها پیوسته است. اگر ما علم شیمی، فیزیک و دیگر علم هایی که هستند مثال به آنها ربط دهیم خطا نمی کنیم. خصوصا تلویزیون ما که به جهت علمی تمام مسئله ها نظر می کند. گفته می توانم که نوروز به آن خاطر جشن احیای طبیعت نامیده می شود که در فصل نوروز تمام طبیعت از نو زنده می شود و انا همین از نو زنده شوی خود قانون‌های فیزیکی طبیعت می باشد و باید گفت که در نوروز نه تنها طبیعت بلکه روحیه انسان ها نیز دیگر می شود و امروز باعث خوشحالی است که نوروز را نه تنها در کشور ما بلکه در کشورهای تمدن آفر ایران زمین و دیگر کشورهایی که مثال و ما روابط ناگسستنی دارند جشن میگیرند و امروز نوروز بین المللی گشته است. نوروز را در تمام منطقه های جمهوری تاجیکستان با شعارهای گوناگون پیشواز میگیرند. مثلا در منطقه بدخشان شاگون بهار مبارک یا اینکه به عباره معمول نوروز مبارک باشد و با شعر و ترانه های خاصه نوروز را پیشواز میگیرند که این هم از آن بیدارشوی طبیعت برای ما قصه میکند.
дар миёни ин тантанаву ҷашнгирӣ муассисаи давлатии телевизиони варзиш ҳам гӯшаи алоҳидаи худро таъсис дода буд. намоиши наврӯзӣ ва варзишии телевизиони варзиш аз намоиши разми рустам ва суҳроб оғоз шуд. ҳайати кормандон канори ҳам омада буданд ва бо болидагӣ наврӯзро таҷлил мекарданд. мусиқӣ ва навозишҳои гуногун низ рамзи наврӯз ҳастанд, ки дар ин чорабинӣ ҷойгоҳи махсусро доштанд. баъди тамошову гузарондани намоишҳои варзишӣ, тантанаҳои наврӯзӣ ва дигар оинҳо, ки фарогири ҷашни наврӯз ҳастанд, дар интиҳои чорабинӣ заҳмати кормандон қадрдонӣ ва қисме аз онҳо бо тӯҳфаҳои хотиравӣ аз ҷониби раёсати кумита ҳавасманд шуданд. мирмадов точмад, муҳаррири раёсати истеҳсолии филмҳои телевизионии муассисаи давлатии телевизиони илм ва табиат. саидова зебо, артисти балети дараҷаи якуми ансамбли рақсии гулриз. сипас бо рақсу бозӣ ва шодмонӣ чорабинии наврӯзии кумита ҷамъбаст гардид.